FOG Studios. Aumize sando azenge yangia naewa wasya wiwia ende misili. Aumize sando azenge yangia naewa wasya wiwia ende misili. Wasya wangai wamino kweta nosiyeka endwani nitiweka naina kwa nithukumewe ya wangai. Wamino kweta nosiyeka endwani nitiweka naina kwa nithukumewe ya wangai. Adie nyumba ekalama imani endanizie na mukangu abika kanani. Adie nyumba ekalama imani endanizie na mukangu abika kanani. Wasya wangai wamino kweta nosiyeka endwani nitiweka naina kwa nithukumewe ya wangai. Wamino kweta nosiyeka endwani nitiweka naina kwa nithukumewe ya wangai. Mwathani Samueli anenganiwe kaloni kuma ekana mubaka ukuni wake. Mwathani Samueli anenganiwe kaloni kuma ekana mubaka ukuni wake. Wasya wangai wamino kweta nosiyeka endwani nitiweka naina kwa nithukumewe ya wangai. Wamino kweta nosiyeka endwani nitiweka naina kwa nithukumewe ya wangai. Windi waku ukwina inawezi niweto wazya. Wamasiya wazya tiwolewa. Windi waku ukwina inawezi niweto wazya. Wamasiya wazya tiwolewa. Mutabanya tabana sya wezi niweto wazya. Wamasiya wazya tiwolewa. Mutabanya tabana sya wezi niweto wazya. Wamasiya wazya tiwolewa. Muzongi zunga byonondo niweto wazya. Wamasiya wazya tiwolewa. Muzongi zunga byonondo niweto wazya. Wamasiya wazya tiwolewa. Wetwa tute ikanisa tutawezi niweto wazya. Wamasiya wazya tiwolewa. Wewo bange imila banga wezi niweto wazya. Wamasiya wazya tiwolewa. Ona wewa tutajo tutawezi niweto wazya. Wamasiya wazya tiwolewa. Ona wetwa tutaejo tutawezi niweto wazya. Wamasiya wazya tiwolewa. Wasya wamasiya tiwolewa. Nangezi chakwa nithi kanisa wa yesi yuani rogo yetu pasirati ya sababidu nosio nondo wakwitika wasi wangai. Tokoma iwe wa Yesu FOG Studio
yakona simwene no sio ndo wa kumsio wasia amasia wasia tiwalewa wasia amasia wasia tiwalewa wasia amasia wasia tiwalewa wasia amasia wasia tiwalewa wini waku ukwina inaweze ni weto wasia amasia wasia tiwalewa wini waku ukwina inaweze ni weto wasia amasia wasia